Bapak RW Ina Kujang satu Bang Nadin. Jajab Solenang Bapak RK Kartiman Ketua Segala Beki. Lurah Haji Salpat Kujang satu Siliwangi Babakan Ade wayahna Pangogi mah jadi jurus hoder. Loka masur pajajang cakap sakitu ge penghormatan kanggo sareng dengan tim paguyuban Kujang satu Siliwangi. Ayeuna digunda Aulis Epul Mubarok Resa Ada dong Kujang satu Siliwangi Babakan Raden Anuman ngawitan Bapak RW Ina mah Aaman Ion Anuman Siliwangi Ginana Cekri Ketua Mariono Anuman nyangakeun sareng-ringan ti paguyuban Kujang satu Siliwangi. Pak RW Ina Kujang satu Siliwangi Babakan Op Putra Pajajaran Anyar Pak RW Endang ngawitan Merak Ibing Sesoderan Bapak RW Ina. Nyangakeun nulis Ebu Bapak Lurah Haji Salpator. Beres di sarangan Bos Mono Bos Palet. Beres Aulis aja kaswita Sor Kaparayun. Haji Salpat Taura berikan Kujang satu Siliwangi Babakan Raden Anuman Bapak Lurah Haji Salvator barikan satu Siliwangi Alwin Babakan Obay. Ayo rendang jereden nu bari hajar. Alwin Obay serangan Alwin Epul. Madorion Mariono Amandorion Mariono Kaprarisi Lalawan Apalagi Salpat Taura berikan Kujang satu Siliwangi Babakan Raden Anuman Awas aja kaswita ding dang dong. Haji Salpat Taura berikan Kujang satu Siliwangi Babakan Raden saya ada
rasane koyo kelingan Ayo neng. aku Maliko ngentara geluangku stasiun balapan rasane koyo kangen meninggal aku sanetes ayo pipiku nada sayang palura di salah pastor teriga Ayo neng. sama jalan nada sayang jalan palura di salah pastor teriga yang kenapa sedang jarak suara Wow wow wow.